Afaisunga ua e musu totongi tupe o au upu ia malielo finangalo ya ha ha sai me se fai ku ka komera ya le va fonfonga tapua e se tatu watunu u le nei va ngole fiafi ma lo so fu manuia ma lo fo lau ya o tatu ye tatu savalinga masani ya ile nei fo I vaenga o le fiafi e tatu por klabe fa wau ya o vai vanga me a kota mlon faleo e oi ya e pela ona ya ile nei taimo le fiafi le voto e spul mane ona minuto on talo le tula I vai samone ya o toile titir tatu por klabe ona ni sifo yo tutuangia ya manisi fo yo fo fuanga sa fenga ya ifo I ia ile nei fo ya fiafi ya fa firo e toila po fia la vale tole la rolangi e mafuta mai ai ya o leo te lo leo na o lunga tato YouTube leo la tato proclame ya onga mo dei lo fo ilo wakari ipo le an menga lo ke ka ko masing bole mo wai marka ko Facebook wala lo ke ase ser ka majiki ku mai lo la ya kota ele sanga producer o ka longo winga la ka ke fea ngai mara ko nga me foi lele o le pa ngalo mal mal e pa ngalo mal mal ya ai ta to no le ko share tu lungo tato I tu la o Facebook ya mo o to la o le mai mo mai no Facebook ngalo ka wa ki le link le nga o ko meki anga e sa lungo ka ko YouTube ya ka ko mafukai ya ai fa fero so tato watu no a media fa moana le o tala malai I lungo tato YouTube ya o kemi motunga ya o aleki siaki malo de so fo manuia lai mafuta mai o America oi o Daisy ya hello Daisy oi malo fa tai mafuta mai ne vai ngala fiafi ya o to finga iputi ya po o le sunga ia po sa o fale o ino o le suafa o se tatou sui lea o tō finga I puti I la uia whaleo. Ma lor sui fo manuia ma lor fo lau I so tatou atu no Sana and Sal e oe leo mafuta mai pawhetai lava le tatou mafutanga wha wau ia le fo wa mo si hava no tatou te taratara no ai mena tupu so tatou atu no ia oe whawhero e tui fo ilan malo so tatou atu no o mafuta mai ifea ya Joe Asa o piona mafuta mai Amerika Samoa ya marisunga fa ngainga ya Reverend Jacopo Seumalo yo le kale sia fa potonga Cristiano Amerika Samoa yo ya Porto Ina ya e pe ona yai ya mo vo sa no tartara no aya na lila ya fa so foi yo ya pe la tu langa na ya ai ma se o to telo so tatu o tunu le un foi ona fata si mai foi lunga ne tatu por kala me fa wow ya wa fata tope lava ona ta pena tatu por kala me ona le taimi wa pasi ma ko ka kai me masangi ya ai o le fa ina le ya mo mo le nga fa tatu company on motonga ya
ona o le tūlanga le lango wha wau. Ia, e pei foi ona iai ia ne tatu whapito wha ngā solo. A tau tere i o atu whapito an motonga. Mo moana mo le atu le ngā whaaftai ia sala whamuina mafuta mai o Utah, Amerika. Ioe, mo ko vai mai ko i ngā sika i au ofo koi kota. Sau a koa la ko pa o ofo kota kisimas. Ioe, ia, whaaftai e foi i le tina matua, ma le ainga, a mese no whaalo. Ia, le wa maka sau mea alo for kisimas. Ioe, whaafetai lava le manatu mai foi ma le angalelei. Ia, a o iei foi nā turu. Ia, wa lava le sa ilinga o manuia o ainga. Ia, whaafetai atu foi si oso ia tanu mai farani. Maro ranki. Ioe, ma lor se fu manuia whaafetai le. Na mafuta mai ia na ia tātou por kalame whaawau foi pe ona masa niai. Ia, ai la tātou tartar nori ni vanga le fiafi. Ma mone mone atu e tātou whapitoa ole whaunga tausanga e pe ona i tātou motonga. Lo whanga solo tātou whapitoa i tūlanga i mea whale i tu ai ngā siki no fua ese. Ioe, lo whanga solo foi ona lau tūlanga ia i seki no fua i lātou o mai anu tapena. Ia, lau whanga solo ngā lau. Ioe, lau whanga solo ngā lau. Ia wata penanga wa se singa a inga. Ia peila al tūlanga na. Ioe, awa pela o re mafuta mai au lo e mafau se singa molo a inga. A wana ingalo ni motonga. So ta in motonga e tato numero le rua wha o no wha. Po le tolu tasi valu i valu. Ona e whatara noa la iai. Ia, po le hali tu ai ngā seki o e mana o iai. Ia, tutongi markiriva. Ia, ona ola i o tato kompani e momori lau seki no fua. Ia, i lo maota mo lo lawa. Ia, pe wha surprise e fo i o mātua i samo nei. Ia, tato wa unanga whatari malo, le alava e longo atu si o tato watu nu. Ia, wha pea ona tutongi vave on tutongi mai pe fai mesa booking. Online ia pe so tai me foi kota pe fa so tai ta telefoni. Lua fitu o otasi. Ina ia mafai ona vave ona fai sau booking. Te iwa e malanga mai. Ia wale sia vanoa. Pa filo ia tu ia Melbourne 2025. O Daisy, Ameria Famoana. O Misipati Sene, Savali Satele. Ia o le sunga ia Mace. Leo ka peona mafuta mai. Malo se fu manuia. Ia ai pio tūlanga na. O tātou taratara noa i ni fiafi. Ono tūlanga fo ia i le tele male anoa e o tāpenanga matangofi. O lo tāpena i le tātou motonga. A wale taimi e te wala au mai ai. O le alawa leo unanga o matonga rua i ai. E te so tai mai loa. Ia o na matonga yoi rola i ai. Tūlanga i tātou masini. O lo o alu ngaruenga i se tātou masini. Se i wanga nāre tātou isi le si tātou masini lewa i tono o tātou lotoa. O le fu ila e toso le aso atai au. Ila na ngā luenga e whai ai i se meo sa ina. Ia poto amu auta. O i nao lo whai ngā luenga le se tātou ngā luenga. Ia emo more tu whaftai si o tātou atunu. O lo wala au mai ma whaonga ina au nanga i tātou masini. O loli, la hui e tātou loli pau se fulu. La e tātou loli pau wono. Ia e au ngā pore alawa ngā luenga i te mana e whela uai. Mai lea pito lo whanua i lesi pito. Ia o le unanga na tātou motonga. Pela i titi pe te lela ngaluenga. Mātou te tautua, mātou te fia, mātou te tautua mau auna. A wā lavar tu langa whamani e ina o mana onga. O si o tātou atu. No, ule fiu situlia. Ia, whawhetai o Giovanni Sau Oleola a Pelila so i Vomanuia. Lai mafuta mai Melbourne. Ia, April. Ia, whawhetai ni mafuta mai ni vanga le fiafi. Ia, pela tu langa na. A tātou vai whale natura. Se fa mo le lava ia si o tina foi pe ona tausa ili atu se si e malanga atu mau vai mo America fa mo le lava a fa pe o le te mo ma tato por kalame fa mo le se e to e tusi mai lava i lau i lau messenger fa nga mele messenger la Facebook fa mo le aso tina foi se e to e tusi mai lava ile address ona o tu langa le wa ye lau telefone. Ya, on mo me foi le nga overloader. E koe reset a koa. Wa kere langa lusi e maisi mea. Wa lusi e koe maisi mea sakawa ngofo kongui. Pilar mena le to tarsanga tuai. O e maua mai kota. Wa ule ua le swafa ato sitina. Lona fa mo moya batu ana vai i tato kompania motonga pero vai esi. Vai ku ava.
o le vai sasalapa, o le vai tamalingi. Ia ai pe o tūlanga na waie. Se i koe au mai kasi ala o address. Ia ona tāwhilonga na ia lea. Ia pe ila o tūlanga na. Ia toi so ta i mai kota. Ia ona tā toi whilonga na. Ia o mei lopo wherme o ia le address ngā au mai. Ia o tūlanga na. Ioi. Mo unanga i tau mea whale, tato kampani o motonga, lua wha o no wha, po le tolu tasi varu wa varu. Ioi, po le tolu tasi varu wa varu, le ho mafuta mai so tina ia Rosa Alu, le mafuta mai Australia. O le numera, o le tato telefoni mo le wharitari malo, o le lua fitu o tasi, ia pe te fsota mai, i le tato Facebook Messenger, le motonga i tūlanga i mea whale, ia ma le motonga i tūlanga i tato wharitari malo, ma le awa unanga o masini, ma loli, ma unanga whapena, ia ma le tūlanga i tato wai mo loso i fua malo loina lei. Ia, pe ila o tūlanga na. Ia, ae la tato whanga solo, whaftai fo le Precise Samoa, le sunga ia Mase Charles Mase, ia mo tu whatasinga foi. Ia o tato porkalame i lunga o penga, o te whailangi i lunga i YouTube. Ia, ae la tato talatala noa. O le mata upo mo ona fia fai ese tato tala noanga i nea fia. Ia, na ngona lava o le whaangai e tia. Na ngona lava o le whaangai e tia. Ina ua maua fu ila va noa. Wo tato ba ai tino, wo tato i loa uma. Ia, wo i whanua nei, ia si tato ta maa pale mia. Ia po le fionga ni pale mia filia. O se tatou atunu le fionga le lauri le mali atoa ia e pe ona sa ili tonga fiti ai ni sila mole umi e valu vai aso yo e valuanga umma whakaukonga ai mai lo masi mastoina talo fai ia o tūlanga foi lea ia o tatou ilo umma le savalinga le na fai le road show o ka e maka ukia le o le tū la vasa whaonga yo e pe ila tūlanga na Daisy ma lo se fo manuia ya o le sunga ya Lawrence Peterson ma lo fa tai ma tamai ya o ile se lo pase kuinua o Vau Filippo ya o Conan Destroyer fa tai ma tamai ile nei va ngala fia fi le fiu situria ya ma sunga ya Giovanni ya tu si bai do tato comment o le kako YouTube ya pe te like for you share tato por plan ai se fa fonga mai se tasine yo vai nga amatai tato tan no nga ne fia atu foi le tonu se pala o atu ai te tonu lo fanua o fai fina nga mali leo o nei o te malo wa au binatu sunga di malo pui lo sa ngale mu temi oma ya satu ina tu ya iri malo e fatal no tulanga lo ya woni te na sesi o mai nei le ofisa o le fatu as fu minute talu no tonu le ta fele lo tu sta fele im se fana palu vai aso talu no esem le tu peta o vai atu fai fina uma le tulanga mana na la vai o tu so sofa lo mota o lo fale ele is a public area, it's a private home. O inei fai umai matau pu tau le malo ma matau pu tala fe ngai tulanga fa pe a o vai atu wa mata na fa liu mata pu eta o ina lana ma fu ai lona na ngatu ia lo wainga e tau fai pu me len fa fe sofita ba le ma vesi ia vai atu for tu su singana fi tu fa pe mai e tu tele yo tu tonu lo fanu tulanga ia mamanatu ia wo manatu ai i le tulanga lo ia e le tau na tu tupu fua pe tu tala lo tu lai pea ke paia mal mamalu le tatu au tu stala wo manatu ai fai mta puni lumo numa mea ni tatu tala no ia wa nga foi mo to lu mana o manatu ai amata tu le so o tele tu talia le observer tonu o fatal tanga umalapa au ta pena foi le pepa ave ka pena ta ole matanga lea ole be sei no so tanga nei sa tato masani mai langa to tele o lo le va
O le tau mwhai atu o ngā luenga le malo, o mga luenga uma lea ngā i mai ai upu whai mo upu whalenga. O le ngata i le whai ngā malo, a le uso solo i whaurulunga o mta ngā luenga le malo. Ma o mana tuai e whai lau whai unga a ngata atu i le so, o te le tu e talia, le newspaper o le observer, i sau whaatalitanonga tasi, a ngā i atu nei mo le lumana, i sa ia fose tapu. E le ia se nuu e popea. Mai o manatu e whaali whaasisila lo i ai. A le ia mataina le tātou porkalame le aso nei whamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai ue masui o le observer le so. Ia ua le tu e talia le tonu spepa tonu le tātou sau whainga le nei. A pena fo ta pena ngola pepa la batu ta pena te fa pena fo yo na tapu lo to e fsi se min status ma o mana tuai to familiar sur l'observer e siri lo tu la ia le fa o vinna le tu la ngol ta tu fontana ni ya so ma o ta pena le fa matalanga lo ia tu watu ile tu ina i fa man malama ti le tu la mo le wei u ia la fa i le so ia ole talanga le mana ngam falalo. Yo. Wa vai. Wakau masipale mia. Yo. Wakau male ta yo le malo. Le pale mia filifilia le aturu le lau le mali ato. Wakau masinge ka mari. Le ngei ngusi pepa. Tulo lava ia le tamali i na amata mea i le newspaper ia sano marifa ai wakau male kako whainga malo male li pale mia malana whainga malo fo le ngei ku ai ngā ngusi pepa whapenge ia wage whaku whai ia se i ka se i fo i mai are la au le mari a toi whanua wale mele kupu siusenga o le mea le nga kupu siusenga. Mele ka ua le mo wa mele ka ua soli le kapu a whangua. Yoi. Manino le sau noanga li parmia. Kusa mo waku maloro kala ko malo si anga whaku si kala tu lou le vasenga o tu stala. Le vasenga o tu stala si nia mai la tou o lo whaatino wai e ifo ina i tu stala talavou o lo whaatino lava la tou ngā luenga i le tūlanga pito sili ona le lei i le whaatinonga. Ai o le waku lenga waku e le au skala ia ma o lato tau mawhai e lato te oso wha ia pe lau te tau mawhai fo i le tūlanga fo i le lato te solia. Lato te ulu fale wha malosi le whanua o le private property a le fionga i le li pāle mia o lo i airo na fale o lo i ai malana whanau. Wako whāro lo ora le a ko se furumi uke kalu ka u le la se i faisinga loku fia le fionga le li pale mia wa va ai sia na whanau sa whaamuri i sa monei valu vai yaso ele o se kaimi pupu io awangi awarka ngaka lo ke whaaro ngoku le nga ia mai nga ukale melia ole editor ia po le tamali i lea mai fiti le whaapea o lo ngā lue o ia o le editor ale a fu inga le newspaper o se le alanga ia mai e ngā ukaio ia ai mana tua foi e le ongi ngelu inga o le palemia e le oni ngelu inga o le palemia ioe kasi ale mea ko ke anga ia ko ke whaakari mai e fesiring ia le palemia o le o whala le malo official malo ioe official malo ai o le mea lea wawa ia kunge iai e maka ukia e maka ukia a mionga le mafau a whaawinga ka koule merea o le makua i le mafau ioe ele o se o le kakaka lega fasi mai ngau kai o isi usenga i le maota ina ua soli le whanua o le fionga le palmia o le edita o le kongo ale le whaia le ke
ia o le ale o ye se fa mtalanga tele ilea tamali ia po le fo itanga tanu o fiti ai saka kawa ia o nga stay away mai le mele ai mai se o ia le nga ke fire editor bea o mal observer ma ku le mai lupa a faila o ye se si o ku i wa le awa maka o kilo aku i ka ngaka ye ku mai ku le ala wale a ia o ko ai wa ia le tamali po le ka fainga benga io wa maua mai le tele o fa matalanga e winga i le mea lenga malanga i le fionga le ipale mia i tusinga le aingi o fuai tulo i kusinga le aingi fa avae ia ka fai ai akangia mai nga kule ye ka sa moa ye ku i ia le edita e kule le me ilunga ia wa le geila bole ngaka langa mafia la uku alunga ila uku tapo cap mai la uku io triple cheese spreaker mai la uku ai ua koe fa sa po wa pen mai male mai press conference ara i pane mia male kapeneta se ka ko va ai la ile onga o le me wo ye wale ngata ina fa sa ai ua o le kulanga onga lea ua i ua ia mai marka kolako nga ia lo manga kore li puaka le foi ngale le puaka oi foi le go o ki ia ki unga e poia wa uma o fa ku le li ka alo mama oi ka alo mama la oi fa kala ia le fa kala le a wole nga le melea o yanga e mua a wale ngau le kuranga lea o yanga e mua e ale aka le ai e sosi e lo wisu ila usikai liga ai o le ale tu langa fa pe u yo le pu e aka le ia mai ngauka ale mo mo le fa fatala le ai o le editare no spe o si kamali ile mai fiti le wa wanga la vea mai i mergo spe pare ya kia uia a fai o yo le editor ele ke yo o lunga o mawalunga lo nga mai mawalunga ko langa i longa i loa o fa fika auli e fa o kupu mai beia ba le mele ka o le sori ko fanga le ka sa o le fa upunga le la uia va ai fa tu la fono ile nga yo inga le ele nga ka wa ko sori ko fanga le pale mia ai wa ko sori fangua wo la ko solia al fangua e a ungoa ma se whakaranga. Ia, le mai tau atu whatanoa ma le fionga le pāre mia i le so. E atangia mai sa whaire whtena inga manai malu le malo. Ma ho o ai lava ngā whaire lako skairi pei o sifi ka pu e haka. So le ke whai aku lau kala wa laki anga i malu le malo. E leo ngi a ngelu fo i leo. E leo ngi a ngelu leo. Ai wala fo i ona ave leo. E leo ala sanga le mua le fionga le pāre mia. Ona o le tūlanga e masani ai. E leo se mea fou. Sa fai fo le taimi a pāle mia. Ia tuila e pasa i lele maria le ngoi. Sa fai fo le taimi a pāle mia. Le fionga sa whapito ia fia mea na umi mtafa. E leo se mea fou la mtanga duenga. Ai o ke whawhekai ngai maro le malo ia. I le lava ono sai. Ua atoa ia te ilatou. Le mea ka o le ongo sai. Wa fa ya kula kala anga fa ya ko sesi e le ongi malu le malo e la para tofa bo le vanga sasa ina lora ngo or ka kala wa ngai la e waku fa mai e fa tonu nga malu le malo e waku lo ku mai leo o le controlling a ko le o le melia por fangua por le ale melia wa lima o malu le malo longo winga kau ke fa ngoi a fa mai a leo le ai e fa sa ele o mawa se ava no le fionga le lita ita i po le fionga pale mia o le fuko aka u mai langa fai malaka uma nga a o le mea lenga mai ka wako pe ona sau no le fionga le li pale mia mana i fa patalanga na maua mai lava ya te ila tona va ai oi sole
Se o fa nga se ko pa. Io e. Pe ya na fa ya tu lo le va senga tu stala. A ua le fa o nga se ya le pa. E ya le me nga ka mai ko pa. A ua ko ke o ko ai o ko kai fa wa ai nga. Io e. A ua ko ke solia. A ua ko ke le ma fa ko aku soli fa huo ai nga. Io e. Le ala le me kupu. Ma ko oi fora sapora ngu ko kamare le edita le fa penga la fasi mai ngapa. Ire ngi ngelu ai ngor pare mia. Lai ono sa i le maka uke o la fonga. Yo ele nga ka ulunga upen ka fa ilangi. A o le sau ra ko i upu le anga. Ire ngi ngelu. E fa pe a ku nga vai ku le oi fa pepe me fa pe ala ko pa au. Yo wa ngeila. Wa laki o le fasi au ai. Wa lavala ungu koe mafia. Eoi. Wa laki o le fasi foi lele fasi e popole. I le tūlanga foi lele. I le tau le leia ma le tau le angaina o le fionga le tai o le tunu. Ai o sea o inga le leinga. So iko ke le mafau fau. So iko ke o soli. So iko ke o soli le meo lo a fio ai. Le kai o le aku. Ai iko fesili mangi ko mea fapenga. Lai ko ke lo wa vai kuskala maku ye. Fere me anga ia mo wai bakari ia la ko fisiri aga isa o official parlimia. Fa tani le time o le fono ma tu stala. Ya vai. Wa vai ngai kai mi umi ngaro wa uma ko fisiri ala ai mo war kai mi o fionga le parlimia. A o kai mi le la le ma fai mo le oso vale. Mo le oso popa. Manga o la ko e mo di pokia. Ya le funga opu e mele kai o mele vale le ko so ga le fionga le parlimia. La ko so ga le wheelchair. O ngai fa pe wa malosi le o sawa i Samoa. Ili fa pe wa se lau pa se lo malosi. Ai o pu e mele aka wa ka funga ko kilo. Po aile le ula le ka pu e ko le ka ko ke me ko so i foi. Pe no se ka fa nga ruenga foi. Ale CEO o maka nga ruenga al vaenga o mele vale. Ai se ko ka nga i foi ile le fionga foi le li pule o le tatu mele vale. Se vai foi pelo so wakari i le vo ka pu e la kon pale bia e fa sau no la psa. E nga e ia le me nga kai le malolosi o mea. A war fa nga se ingar ko pawa. O le mea mong ia. Waka kawa loka o ko leo ia sa fa ya kiuke. Waka nga fa ya ko le malo ai ko fa la velave. Moria lo mo ko obstruction. Obstruction in fati nonga o ngalu wenga tanga wenga malo le malo. Wo ko le usika ia. Le pule malu a malu le malo le o lo va aia le saunga le mu o le no fuanga o lo a fio ai le fionga le ri pa le mia. A o le kofia mua. A o le kofia mua i o ko ke o va le pa le mia o ko nga kaula mua i le fainga o kala le pa le mia. Le ale winga o ngā mea ko ke faia. Le ale winga. Ele o se winga le lei. Ya a winga le lei ngale wa mafia ila ngu ko le ngakama. Faila i o fetusi e inga. I le va o ila tou o whaurulu ia ila tou i o lo whaia mea ka o fuinge o tususinga i talafou o news. Pe o le talamua o le Samoa Global News. O ke whasa oa fina ngalo ila tou na. O ke whasa oa. Ya le fo wa ya ko fo i langa mai lunga fa mai o lo ngu le presidente o le choas la le man presidente ke fa ko fa pa bada ko ke manga la ko presidente e a fo ni ka sangar ko wa bangoa ya le sa no mani no le fionga le lauden malito le ko kusinga le nga fa le nga ai ia CEO o mkanga wenga ale fionga le pale le o mai lava le pale mia i Samoa ele i ai ma sesi o ko ua i loa wha ma walalo le loko, ma wha ko SACEO, ma le makanga ruenga le pale, mia maraka pengeka, e kusai ma kou kuskusinga, kau wha leanga, wha mai ngā whaifongo kanga,
ale sui pale mia mai la ua ia. Le ai masesi ga fa mo wala lo se loko. Eoi. Le ai masesi. La ngai mea ngai le ngai. Ele le anga le ave nga mea ka ole poko. Ele le ale poko a ia kau fe kuri fa kasi mar fa kau kanga kakau. Ai mo le poko ai ngingi ya koi mo le fa poko. Ya nga. Nga le pa ma pupu koko. Eoi. Nga le pa ma vai aku nga ko. Ese ko le ma fa mar ko nga yo inga fa. Se yo ko ngaka mai fo ilo luma ngā ruenga nei maro le malo. Ya le mai tau atu na tau soni ya tu tau na whanua. Ioi. Wala kine le whapea mea le whionga ni pale mea tu lou lava. Iau mai no le la walu le wharka ele o mai ka kukalangoa koi kongu i wharka ele. Ka fio lai o mea foi. A whai wa maua lunga. A le kūlanga le ngā ruenga whakusikala. Ia maua lunga ma le kua i ngā whai ai. Ngai ko ke iai. Ai le maua lunga o ngā ruenga whatusitala. O oyo se tusitala si inia. Po ai lava. Maua lunga le ha o ngā whakusikala nga e sawai. Ai makua i ko i lalo are ko nga yo inga nga whai. Se i tuu se hawa noa le fionga le li pā le mia. Le whato ato ai tau nuu i whanua. Ai mai se o le taimi le na malanga ai. E leo se taimi pōpū. Wa umi foi na ola i le tau. O ni usila la tau. Se i maua singa kaimi se i kau whaafso kai. Le kau maruru ma le kau rei ingi usila ngai le kau o Samoa le vivela le ai. Ya la ko kurioso ko so sisi. Ya wala. Wangi. Wole ngakalanga a ia mai le edita ka ko uspepa yo. A o lele. Ele ngakanga mafia mai la nguko le edita yo. A o le wako e ban. Mai ko langa i meio o press conference ale fionga le palemia. Ai koe wha wau aku i minsta umar ka peneta. Se kako wa ai le onga o le mea wa kuku i ere kou whasalanga. Wa whetaui maalanga te tau. Langa e makau kia or kou kau whaaleanga. Kou ke fia kou ki ako e ni poki mai whamasinonga. Kala or kau whaaleanga ma mōri yanga or kau whaaleanga. Ale arko mere whai. O le makua nguu o kau whaaleanga. Te oe. Whawhetai i le fina ngalo le fionga le li pāle mia. E le au mai e se tūlanga o le sawa. Na au mai se tūlanga o le mala malama, ma le whaasoa le lei. Ai o le mele wa fili e le akua le ngika mari. E oe. Ona o le tūlanga i lona fufonga lafo. E au mai se awala file mu. Au mai se awala le leo malie. Mai fai ngō fie foi, o na talia e i lātou i atu langa whapea. Ioe. Ia, le angi la le mewa ia. Le ala ua whaasala. Le ilopo le kai me koe kakala mai o code observer. Ko ki oa koe kukongu ni press conference ala malo. Ta wala me le fionga le li pa le mia. Maana min star ka peneta. Kalu wailea. Kalu waile ngau ngau ka. Le fia maka mua mua. Maua kou soli ai ma kou le ma fau fau. Soli ele. O le fionga le li pa le mia. Kau kia. Ma kau kia. Ia, se fai ala kaka kua. Se fai akua kaka kua o erita. Po fea a fai ai. O kaunga ko iloa. O kaunga ko iloa fa mawalalo o toloto. Ko ke ko ilalo se fa ko ese ila turu. Maona taita. Ioi. Fa penale mele tautala no atu ai. So i ko fie ngar ko kusi malalafo. Ai ko ke awa ka. Ko ke fa mawalalo. Ya ba ele yai masesi wa fa mawalalo. I kuskusinga kau fa leanga afia ai. Le CEO o le matanga ruenga al pale mia marka peneta. Ma le CEO o le mai fafo.
Se fa u kai. Ile maka ukia o ngamea. Ko ke iloa fa leanga ai ko ke iloa fa mawalalo ko loko. Ka ukia. E leo se tūlanga le lei. Ila uawa ai e makuale ma ngai au ngamei la ka ika kiuki. Ole makuai ko ilalo popo o ngā kua i ngā winga whapena. Ia, peira o tūlanga na. Lea ua whaasa o kou mai so o se fono a tu stala ma le fionga le di palemia. Whapena fo iso tau awa noa o tau rap seba a ngai i isi min star ka peneta. O min star o man ka peneta. No winga ke lea senga ruenga koe whaia ki o kou. Salamone iloa. Fa mamau tau loto. Iau tau loto mawalalo. Iau tau iloa. To tu fatasi. Mea o whale tonu. Ioi. Ia. Pela tūlanga nai pe ona iai. Tūlanga ploketi. Ole miliona. 2 miliona. Ma tūlanga i sa ilinga. O taitai fono fon whapai. E le ngatan sau noa le fionga ni pāne mia wha amala malama. Ia ta yala ale malo. Ai na sau noa foi. Le minista o le matanga luenga. E ana le ploketi lea. Po le matanga luenga tinam tamaitai. Po le matanga luenga o ainga i pei ona ele fofuanga o le asuia ia ile ingoa. Se i kau mawhai fo ilele. Ina ia manino mai le mele kau mawhai mamori mai. Sau noa le pale mia. To sau noa le minista o tinam tamaitai. E kukusa le lei. Ioi. Lea mo tatala mai le awa noa. E tusi talo sanga o matuai. I la tau na restala e tau war fai ngā palota. Ina ia mawhai o na whai ai se feelinga. Pe wha tala noa ai le awa noa. Ia. O le avea ai ma taitai fono. Ose. Vaenga. Po le taitai fono leo tato ploketi o le miliona. 2 miliona le lai ai. Fai mai le minista o tinam tamaitai. E le ai se si avea makai kai fongo. Pe ale ui mai i le ala fua lea. Kusi karosanga. Ia wha mani e inga. Anga vaa e peo ngā vaku whasaralaunga. Ioi. E ilo pe wha pea o oe sa avea mawhai pule mua ma o e foi sa se ei. I le tofi o taitai fono. Mole tu manu. E koe ilo le leia oe. E koe fai le leila wilo ilonga. Pe wha maka ngā le kaimi ngā e wha kingo mai i kako polo keki. Ia i le pai inga umawai. E toe ilo umalava. Sa wha ilo fo e tu stala i le fionga le ni pāle mia. Le vaenga o lo sa uni e fo i le vaenga wha uwhai pui puia i a tau tangata le tau pipi. E ave le mata upu lea i le wha masinonga. Ina ia au mai i se tani le wha masinonga. Le ale mata upu. Le maka upu lea. Ave, fai mai le hei tau pipi, o la tou o fai pule filifili o i tu malo, o la tou foi, e ta tau o na wa aia, le tūlanga i tatou ploketi. O i la tou e se ei, i tūlanga o taitai fono. Ai fai mai le mtanga duenga o tinam tamai ta, ma se fina ngalo le malo ta wala mai le fionga le di parimia, le ai, se ilo. O le mea e matango fie na sau no ile fionga le di parimia. E le ilo ngā o sui o le HRPP. Pe na wha pe i le whatinonga o la latou whaangaina o le ploketi. E ilo foi sui o le whatuatua i le atua sa mo o tasi. Po i latou na avea ma whai pule. Pe na le latou whatinonga i le ploketi e pe ona iaine. Ai wha mele fionga le di parimia.
anga va ia le tuangai anga va ia le fionga le tai le tuangai ia lo ave sanga maka upu fa msno e fe ceiling ai fainga fa vai fo wala malo o le a le to se sa or fai pule filfilia i le tofi fai pule e tau ave le tofi mo le ploketi o miliona por tofi te fono ia lau mangingo le avala lono winga e anga va o to uma na tau vale palota e au fiai masui e le manuia to te anga va uma la vai talo sanga to te anga va uma la vai talo sanga ia na fata ta lola ia mo filfilinga po fea o le anga iai le tūlanga i filfilinga po ai foi la tusi au iai le mtanga luenga o tinam ta mai tai ina ia avea pela tūlanga na ilo le lei po o ai tangata tala fea ngai na iai foi ia fai pulo fa to toile tu sa motas ele ia toa foi la tu fatinonga le ana na sau no ia la fionga le parmia e ave fo iai le tilo mana mata itu ile taime ilo ai le talo sanga e pe ona talo sanga ina ini ava no po ila to fai ona talo sanga mo le ava no o tai fono o komiti o fono fa mai ya tai au fa masnonga la so mal balu leo le atu e wala au waile ngari fo ile mai sini o saia maritia i luma fa masnonga fa tu malo ya awar fa mawino se la tali na to lo mai le mata upu vai ason te nei la solua ya ila solua vai ason nei la sola tai au la so mal balu ya ona fa mai leo ele fa ma tuina la to mori mau ya matu watu ese vai aso tasi la o le aso ataiao le aso sumal valu o le avala awa ile mta upu ila ua nei luman fa msnonga fa tu malo ya ma fa mawina po le hale la ua tali pe te ena morianga pe io ina morianga le tua leo mana tua ele o koe alu maka upu fa pe maka upu le ba kota ya po ai lava lo tangi le ai o le mata upu le ua suia le tangata tangi e malu le malo yo o le mata upu la ye vala au fa pe mata upu le ba leo ya ma le ngari ile o tai au foi la fa msdonga fa tu malo wa fa te ia foi le sota i me o le tamata i loia le sunga tamata i loia o lo tu mo mata upu mo fa msdonga ma tu foi le ye mata upu le masina le nei ma le company vale le samo e wais tu lo lava ya ai pe tai o tu sota i me tamata i loia ma em foi ta fe lo i fa msdonga le so foi tai au fa msdonga fa tu malo la e pei o le ia se swinga fo il matau ona o se tarusanga fo ia mtanga duenga malo ia e tu sai mo lato wa no mo le matau ia le lawa o ia fa mo kai au fo ila e al wai kota fa sto o kai au e al wai kota mai le ele fo ia kota fa msino masangi a ka ko wo sa ili le me mongi ma me amio kongu ka ko fa masangi fa sto ka ko fa masangi e vava ai i folinga o fa masino ka ko kilo ya la sola taia ya le foi la lava tu ai kota ya ile fale fa masino e mununu a war tu langa ile mata upu le pole hare si pole hare le taimiro le atolo ya ele mtanga duenga fo yo malo e fu fo ya la to fu kalena ya mal kalena fo ya fa masino pela tu langa na o nai vaenga na sa fio o yesi tala ya se o baba ye foi la kaya wai o me fa pengi ili ya se fia poko se fia fa ye me fa pengi awa lava nge ya se sanga makenga maonga fua o res kanga kaya so fa pengi le wingo rom kalanga ya se o kako makai po le ale move o le ia tai au wa tai au foi ka fa pe o finalize mai mo yanga tanga wenga leo
e whaasanga i le ungali i le sini i male la ua por kalame o whaingoina o le maoto Samoa ma vi inga o le atua. E iai lo utari tonua o tae au fo i le afa a leo i male la tarusanga. E fia tu ua ai le atunu mo atunu mamao mo Australia. Ia i tūlanga ia la ua fo i siaki whafobai. Ia e ei mata upe mwhaiona au mai e le vaenga prosecution. E a mai e wha mau tū waipe wha vai ai lunga. Ia se tūlanga se tarusanga te te e te e na ili tarusanga lea. Pe ona ele mata upu i le vama pe kina, le mata upu le vama mai fea, le mata upu king fai popo, le mata upu o roi whamsinonga maurunga, i le vā lea male oi foi. Ma se tasi o fai pisinisi, lea o lo iai ona morianga, i le au mai ma le umiaina o fuala au fasaina, o le aisa, e tusalo na mamafa, ma le silia i le tasi kilo kalama. Lea fo i le talo sanga e tu ua Samoa aina te ena whamstonga mai o loo nofo pe Samoa taimine e tā lia ai tawon manga o le whamstonga. Ioi, e tā lia ai tawon manga o lana mta upu i luma whamstonga. Ia, e iri tato nunga, ia, wala whaangata iri tato tanonga ni vanga le fiafi. Manuia tele whainga malolonga si o tato watunu, manuia foi ia le alo atu foi, i fe au mga ruenga masani, ioe, o le nei foi vai aso ua, tai au solua, ia fa solo tuai foi, ia ai e pe o tūlanga na, i lo iesi o tato watunu, ma voi se ava no tai au sili ai, ia te ila tau ngā rurue, ia wasi tūlanga se tato reporti mausani, ia mai taini whamasinonga i laso a tai au, ia ai, o te tari tonu o le whaangata i tatu tanoanga whaafatai tere lawa i lawa whionga whalolonga, lawa whionga rupe matasila, ia le whaawau peo na lango sua le tatu proklami, ia o kota ma le whaleo opo i vai vanga, mai le whaleo o kota, ia mai i le nei taimi o le fiafi le ua afa tonu le tula iwa, tatu whato whaamwha ma vai, manu ia tele whainga malolonga whaasoifua ia.